ibikoresho twabonye. Turi mu mudugudu wa Bihinga mu murenge wa Jenda ho mu karere ka Nyabihu. Muri uyu mudugudu hari igice cyatujwemo abaturage batishoboye imiryango igera kuri 44. Gusa imwe muri iyi miryango igaragaza itigeze ihabwa ibikoresho byo mu nzu, nyamara abandi batujwe muri uyu mudugudu binjira mu mazu babibahaye. Kararenganyijwe tubonera ku bandi bahabwa ibikoresho byose. N'ibihe? Amasafuriya, udutebe, ibitanda, ubu harimo benshi tukiryama no hasi. Ibikoresho twabonye. Ngo mwaje mu nzu itarimo akantu na kamwe? Ntako. N'ingufuri nitwe twaziguriye. N'udupata. Twinzu? Twiguriye amapata. N'ubu ngujanye ku nzu ndimo wanayabona. Ntabyo baduhaye, ibigize saro, ibijyamirwa n'ibyumba. Kuba batarahawe ibikoresho byo mu nzu birimo n'ibiryamirwa ngo bituma hari bamwe bakirara hasi. Ibikoresho twabonye. Ndara hasi. Hasi butarika? So ufite igitanda? Nta gitanda ngira. No gusasa tushuka kiyorosa karingiti. Kintu nabasabira nuko bise batabateza ishari ngo bamwe babahereza abandi bagira bate abandi ngo babime. Mubona barirengagijwe? Barirengagijwe cyane binafatika cyane gose. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu, Mukandayisenga Antoinette, umuyobozi w'aka karere, avuga ko kuba batarahawe ibikoresho byo mu nzu ari uko umushinga wari upanze, gusa ngo nk'akarere bagerageza gufasha iyi miryango binyuze muri VUP kugira ngo nabo babone amafaranga yo kwigurira bimwe muri ibyo bikoresho. Abo ngabo rero bavuga yuko wenda batabihawe ibikoresho kuriya twebwe twubakiye, ariko natwe tugenda tubahereza. Benshi bari muri DS, bari muri VUP, aho icyo tubashishikariza ni ukugira mu bushobozi buke baba bafite kugenda bashakamo ibikoresho byo gushyira mu mazu. Uyu mudugudu wa Bihinga utuwemo n'abantu ibyiciro bigiye bitandukanye, harimo abamugariye ku rugamba, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'iyi miryango itishoboye imaze muri aya mazu imyaka igera kuri 3. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.